umutoza rero w'abanyezamu yitwa Kabariza Kariyopi. Yes, amashi Kariyopi. Hanyuma rero muri Nyamirambo Rayon Sports itsinda peri ibitego 2-1. Igitego kimwe gitsindwa na Abuba, ikindi gitsindwa nande Jabo. Amashi kurabakinyira kubambaye we. Reba iseko, reba taye, reba we. Yo, wallahi wakabona. Hanyuma rero reka dushimire abaterankunga bose bambaye neza cyane kabisa, badushije ikindi mbega abasore reba iseko, hanyuma dusabe wirekabe amanika kurasari byibuze nayo igaragare mw'ifoto kandi gatoya tugapakira bande ikomeye cyane mu gihugu, bande ikomeye cyane. barakoze cyane abashyigikiye Rayon Sports. Tugapakira rero bakiri hano ndakumva cyane. banza usaba abantu bose bari hano n'abandi bahari badutiza amashyi dushimira Rayon. Amashi dukiza amashi dushimira Rayon Sports. Amashi kuri Rayon. Quando eu quero ver esse papel
kuko sinabiha umutima murafite amatsiko y'umunsi ukurikira Amatigo mane mpikira hii nikakubana n'abantu kenshi cyane iseni y'amakamateni Jenkins and Homeboys Abareyo 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 Banyakubahwa abayobozi igihugu cyacu barimo hano nyakubahwa perezida wa Ferwafa nyakubahwa abaperezida b'amakipe yo muri première division muri hano nyakubahwa abaperezida bayoboye umuryango wa Rayon Sport mu bihe bitandukanye, Monsieur Thibaut et Monsieur Yvan, représentant du sport, banyacyubahiro bandi bariyo mwese muri hano, ari abari hano, ari abari mu gihugu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ari abari hanze y'igihugu, muri Afurika, i Burayi, muri Amerika, muri Aziya, mwese mu izina rya Rayon Sport, umuryango wa Rayon Sport, mbahaye ikaze, mwishime, muraho, n'amahoro. Uyu munsi nagira ngo dushimire ubuyobozi bushinzwe imikino, cyane cyane Minisiteri y'imikino Sport na Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda n'abandi bireba kuba baratwemereye nyuma y'imyaka 2 abafana batagera ku kibuga, kuba Rayon Sport ubukaka bwayo, ubushongore bwayo ariyo yabimburiye abandi kwakira abafana mu kibuga. Iyo ni Rayon Sport, iyo ngiyo ni Rayon Sport. Iki gikorwa rero twakoze ni igikorwa ngarukamwaka umuryango wa Rayon Sport utegura kugira ngo kongere twicare nk'abakunzi ba Rayon Sport kugira ngo twitegure shampiyona igiye gutangira. Twari tumaze imyaka 2 iki gikorwa kidakorwa, ariko ubu ngubu dore turaha, nubwo benshi batashoboye kuza kubera ibihe turimo no kubera kwinjira bitari byoroshye kubera ikoranabuhanga no kwitondera icyorezo cya COVID-19, ariko nibura abaraha n'abandi badukurikirana iki gikorwa cyakozwe. Ibyo mwese ndabibashimiye. Mu kanya tumaze kubereka squad cyangwa se abakinnyi, abatoza na staff tuzakorana bagiye muri uru rugamba rwa shampiyona. Ni urugamba tugiye kurwana twese hamwe. Bariyo bakunzi ba Rayon Sport bari hano n'abari hanze, nk'uko nkunda kubibasaba, ndongera kubasaba ubumwe, ndabasaba gushyira hamwe niba mushaka ko twubaka Rayon Sport yacu. Baravuga mu gifaransa ngo l'union fait la force, together we can. Abishyize hamwe Imana irabasanga. Rayon Sport uko muyizi, abato abakuru, intego yayo ni igikombe, ni uguserukira u Rwanda muri competition internationale. Uyu mwaka rero intego ntayo, tugiye kurwana urugamba rudakomeretsa ariko urugamba rutsinda.
ibyo birasaba imbaraga zacu twese, ntabwo ari ibya komite, ntabwo ari ibya perezida, si iby'abakinnyi, ni ibyawe, ni ibyawe, ni ibyanjye, nawe ni ibye. Kandi ibikombe byose turabishaka, ari ibizwi bikinirwa, hari n'ibindi byakwiyunza tugomba kwitwara. nkaba rero ngira ngo mube inyuma mutange inkunga yanyu, inkunga y'ibitekerezo, inkunga y'ubushobozi, muze tujye hamwe hanyuma dutangire shampiyona. Nimuhumure tuzaza, nidushyira hamwe tuzaza. Abakinnyi bari tayari, abakinnyi twarabatoranije bafite commitment, abatoza bafite commitment, ahasigaye ni ahacu. Bafata aho muri igitego cyanyu cyaha murakizi, mugomba kugitsinda nk'uko abandi bazabatsinda ibyabo. Ibyo byose ndabibasaba. Reka nsoze rero gushimira cyane cyane mwese aho mbari, mushimire umufatanyabikorwa wacu Skol. Nagira ngo mubahe amashyi. Skol twabanye mu bihe bikomeye bya Covid, turabana turafatanya, kandi n'ubu n'ibyo twaganiraga hariya tugiye gufatanya kurushaho. Ndabasaba rero namwe kubatera inkunga, namwe kubafasha kugira ngo badufashe. Ndabifuriza kureba umukino mwiza, ndabifuriza shampiyona nziza, ndabifuriza amahoro. Rayon Sport tuzatwara ibikombe. Imana ibahe umugisha.